Učenje je mučenje ako ne razumeš ono što učiš, ako ne usvajaš nove pojmove. Učenje je mučenje ako si kampanjac. Učenje je mučenje ako ne znaš kako da učiš i bezuspešno tražiš put. Učenje nije učenje ako naučeno zaboraviš nakon polaganja. I na kraju, učenje je mučenje ako misliš da je učenje mučenje. Dragi studenti, počinje vaš akademac. Dobar dan, drage kolege. Mape uma ili kako položiti ispit je tema današnjeg akademca i zato ste na pravo mesto, ostanite sa nama. Iako smo nas troje već iskusni studenti, jedva čekamo da upoznamo našeg današnjeg gosta, Branislava Maričića. A Branislav Maričić organizuje akreditovane seminare, od kojih je svakako najzanimljiviji seminar Mape ume, odnosno razvoj kreativnog i strategijskog razmišljanja. Branislave, dobar dan i dobro nam došli. Baš nam vi trebate sad. Dobar dan. Dobar dan. Štovanje, izvolite. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Našu skromnu studentsku sobu. Hvala vam što ste me pozvali. I nama je mnogo drago. Ja predlažem da vam prvo damo minute da se adaptirate na studiju, a da za to vreme pogledamo zajedno anketu naših kolega. Slažem se. Evo. Da li si čula za mape uma? Jesam, čula sam, znam otprilike o čemu se radi, ali nisam se detaljnije upoznala s tim. To smo radili iz psihologije, učili smo o tome kako ima više načina kako lakše da učimo. Neko uči crtajući, neko podvlačeći, ima dosta tih načina. Kada imamo na predavanju nešto treba posle da naučimo i ako je to malo teže, crtamo te mape uma i tako lakše zapamtimo neke teške stvari, na primjer. Na koji način ti učiš i kako pamtiš teško pamtljive podatke? Pa uvijek nađem neku asocijaciju ili podvlačim nekim jarkim bojama tako da mi bude upečatljivije i tako naučim. Ja gledam da prepišem nekako, ipak, kako da kažem, potezama, ali u redovima. Šta mi je onako glavno i bitno, ovo ostalo ne prepisujem i onda učim samo to što sam prepisala. Ja sam vizualni tip, tako da ja se koristim podvlačenjem i vrlo često znam tačno gde mi se nešto nalazi u skripti, knjizi. Koliko vremena ti u proseku treba da pređeš literaturu za ispit? Pa par dana tako, možda 5-6 dana. Pa zavisi od obimnosti ispita svakako, ali do 15 dana recimo za neki obimni ili manje za neki manje obimni. Branislave, kakav je vaš komentar na anketu? Pa ja sam mislio da će ove devojke biti malo više upoznate sa mapama uma, doduše ovo što studira psihologiju, ona zna o čemu se radi. Inače, britanski naučnik je mape uma, Tony Buzan je mape uma kreirao još pre 40 godina i implementirane su u obrazovni sistem mnogih zemalja, a od 99. godine, zahvaljujući meni, i ovde su, da kažemo, na prostoru Balkana. Ono što je jako važno to je da svako od nas može mnogo lakše i efikasnije da uči ukoliko koristi mape uma ili, kako ja više volim da ih zovem, mape učenja ili mape znanja u svakodnevnom učenju, rešavanju problema, ostvarenju ciljeva. I šta su zapravo mape uma? Mape uma su jedan grafički dijagram koji svako crta u vezi sa organizacijom svojih misli, bez obzira kojom intelektualnom aktivnošću se bavimo. Recimo, ukoliko učimo, mi možemo jednu našu lekciju da pretvorimo u mapu uma, na taj grafički način. Recimo, jedna knjiga ima svoj naslov, naravno, a ima i 5 poglavlja. Onda bi taj naslov bio centralni lik, centralna tema te mape, a poglavlja bi bile, recimo ako ima 5 poglavlja, onda bi glavne grane koje izlaze iz tog centralnog lika bili naslovi poglavlja. A onda u okviru svakog poglavlja postoje lekcije, pa bi se jedna od tih grana granala, da kažemo, dalje u vezi sa brojem lekcija, naslovima, podnaslovima, ključnim rečima, tako da bismo došli do jednog razgranatog dijagrama koji pomoću linija, boja, crteža pokazuje upravo tok naših misli ili tok misli onoga koje je napisao udžbenik, odnosno lekcije. Mape uma mogu da se koriste i za ostvarenje ciljeva, rešavanje problema, poboljšanje komunikacije, zatim u kreativnom pisanju, znači bez obzira da li u pitanju proza ili poezija. Znači, u svim oblastima i što je najvažnije, mapa uma je između ostalog i kreativna beleška. Bez obzira da li hvatamo beleške na predavanjima ili mi kreiramo beleške želeći recimo da nekome prezentujemo neko gradivo.
Branislave, znam mnoge naše kolege koji bubaju na pamet ispite, recimo i ja sam jedan od njih ponekad kada to ispit od mene zahteva. Da li je to dobro i šta možemo po tom pitanju učiniti? Pa takozvano bubanje na pamet ne preporučujem nikome, zato što može neko da ostvari trenutno odličan rezultat, da dobije čak i maksimalnu ocjenu, ali vrlo brzo će zaboraviti ono što je naučio, pa ukoliko je to povezano kasnije, onda mora to ponovo da uči. Znači, mi smo u procesu učenja uložili određenu energiju i određeno vreme. Pa sad, ako smo, recimo, položili ispit, ali smo zaboravili, onda ćemo ponovo morati da investiramo i vreme i energiju, da to obnovimo, pa ako opet radimo na isti način, 3., 4., 5. put. Evo, recimo, veliki broj ljudi završi pravni fakultet, pa kasnije požele da budu tužioci, sudije ili advokati. Onda moraju da polože pravosudni ispit. Recimo, imali su i prosek ocjena preko 9, i onda se nađu u situaciji da praktično polagajući pravosudni ispit moraju da polože još nekih 12 do 18 predmeta koje su već položili tokom studiranja. I onda nađu sebe u čudu, čovječe, ja ovo kao da nikad nisam učio. A imali su recimo 9 i 10. Definitivno se ne isplati. To je, da kažemo, rezultat tog bubanja na pamet, kako to popularno kažemo. Koja se definitivno ne isplati, jel tako? Ali kako onda mi možemo da angažujemo i mozak i čula i stalno se potencijira to korišćenje obe i leve i desne hemisfere? Upravo to je, da kažemo, jedan prirodni način korišćenja mozga. Naime, od neke druge do 12. godine starosti mi smo najefikasniji u procesu učenja. Sećate se kad smo bili mali, vi se sigurno bolje sećate nego ja, zbog male razlike u godinama, ali u svakom slučaju kada smo bili u 1., 2. razredu osnovne škole, jedan put pročitamo lekciju, znamo sve, jednom pročitamo pesmicu, znamo sve. Recimo, ambiciozni roditelji upišu dete još predškolskog uzrasta da uči, recimo, engleski jezik, dete nauči pesmicu na pamet, a ne razume ni jednu reč engleskog jezika, recimo. Stvari u tome je bilo da smo prirodno koristili obe moždane hemisfere. Leva, logičko-racionalna hemisfera, tako je i prozvana zbog toga što se odnosi, najviše operiše logikom, analizom, linearnošću, apstrakcijama kao što su slova, brojevi, znakovi interpunkcije, matematičke operacije i tome slično, rečima, listama, znači linearnošću, dvodimenzionalnošću, a desna moždana polutka, ona operiše u slikama, mentalnim filmovima, ona je povezana sa dnevnim sanjarenjem, sa bojama, sa ritmom, sa povezivanjem informacija u sistem znanja, znači sintezu. S jedne strane leva za analizu, a desna za sintezu. I naučnici su još polovinom prošlog veka otkrili da smo mi, između ostalog, najefikasniji u intelektualnim operacijama, upravo kad koristimo obe moždane polutke podjednako. Znači, sinhronizovano i podjednako. To je ključ uspeha. Jer svaki dualni organ koji imamo, mi koristimo oba. Tako, oba oka, kad gledamo, oba uha, kad slušamo, tako obe nozdrva ako nije zapušen nos, kada mirišemo, obe noge kad hodamo. Tako, i onda smo najefikasniji. I kako to kod 12. godine to spontano prestane? Kako prestanemo da koristimo te obe hemisfere u isto vreme? Da li je to možda proces školovanja, učenja, da li nas nauče da ne učimo tako? Odlično pitanje. Negde oko 12. godine starosti dolazi do specijalizacije tih hemisfera za određene operacije. Obrazovni sistem na početku je postavljen izuzetno dobro. Najbolja knjiga koju smo ikada čitali je Bukvar. S jedne strane, recimo, piše lopta, a s druge strane je nacrtana lopta. Pa piše ekser, nacrtan ekser. Pa znate ono, F fenjer, M mačka, ekser i tome slično. Znači, s jedne strane, da kažemo, deo kolača za levu logičku hemisferu, a s druge strane deo kolača za desnu. Obe su site i obe su na broju i onda komuniciraju jedna sa drugom i zato brzo i lako učimo. Međutim, već negde od 12. godine starosti sve više se zapostavljaju predmeti koji razvijaju sposobnosti desne hemisfere mozga, kao što su muzička kultura, likovna kultura i fizička kultura. A sve više se potenciraju predmeti kao što su matematika, fizika, hemija,
predmeti koji dominantno, da kažemo, razvijaju sposobnosti leve hemisfere. Zato ih se malo plašimo. Da. Stvari u tome, to vam je isto kao da idete u teretanu, recimo, pa vežbate samo levu nogu. Mislim, muskulaturu leve noge, a muskulaturu desne noge ne vežbate. I posle par meseci takvog treninga izađete, da kažemo, van sale i padnete, zato što vam je leva noga daleko razvijenija, jača nego desna i onda ne možete da hodate. Jasno, to je kombinacija discipline i kreativnosti je super. Nego da pitam sad vas kako poboljšati pamćenje? Osim evo kao što mi jedemo ovako neke hranu. Preciziraj, Error jede sve vreme, sve nam je pojao, nema veze do sad. Sljedeći put ćemo ostaviti više. Prirodno i dr. Wilder Penfield je polovinom prošlog veka i dobio, da kažemo, izuzetno priznanje za svoj rad, za svoj doktorat u vezi sa pamćenjem. On je dokazao, naime, da čovjek ima savršeno pamćenje. Problem je u prisjećanju. Veliki broj ljudi kaže pamtim sve, a ničega se ne sjećam. Ili brzo pamtim, ali još brže zaboravljam. Upravo zbog onog što ste pomenuli na početku, ako učim napamet neorganizovano, ne primenjujući određeni sistem koji će angažovati obe moždane polutke. Recimo, veliki broj ljudi se žali da ima problema prilikom pamćenja imena. Pritom ne mislim samo na vlastita imena ljudi, planina, reka, jezera, gradova, država, nego uopšte pamćenje pojmova. Recimo na našem jeziku kažemo crveno, tako? Englezi kažu red, Mađari kažu piroš, tako? Stvar je u tome da su to različita imena za jedan isti pojam, na različitim jezicima. I kažu imamo problema prilikom pamćenja imena. Evo recimo ja kad sam bio u Tuzli i držao seminar brzo čitanje, tamo sam se susreo sa ljudima koji imaju imena koja nisu, da kažemo, tako rasprostranjena ovde kod nas. Kao recimo Ferida. Ali treba zapamtiti to ime koje je malo nepoznato nama. Lako je zapamtiti Ljiljana. Cvet, Ljiljan, pa Ljiljana ili Jelena. Odmah zamislite... Čime vi onda povežete to ime? Zamislite Jelena i lako, možete Jelenu da stavite na Jelena, kao Jaše Jelena i lako zapamtite ime osobe, tako. Ali treba zapamtiti ime Feride. Međutim i to, ako koristite obe hemisfere mozga, podelite na dva dela. Fe-rida. I sada Fe, to je hemijska oznaka za gvožđe. Tako. A rida znači neutešno plače. I sad zamislim Feridu kako ona neutešno plače, jer njene suze nisu obične, nego su od rastopljenog gvožđa. I gotovo zapamćeno. I tako kad napravite mentalni film, vi ste u stvari koristili dominantno desnu hemisferu mozga, a koristili ste i levu zbog analize, tako, razdvojili smo analiza. Fe-rida plus rida daje Ferida. Obe hemisfere su učestvovale u procesu pamćenja i onda to brzo, momentalno stavljate u dugotrajnu memoriju, jer kad se informacije nađu jednom u dugotrajnoj memoriji, tamo su zauvek i trenutno su nam dostupne. Možemo da ih se setimo da lično za 3 časa. I smo se vratili na bukvar. Da napišemo i nacrtamo. Tako je. Sad, kad smo kod pamćenja, ako mene pamćenje dobro služi, na redu je naša rubrika. Za mentalno zdravlje posebno važno i fizičko, a o kome je reč ovoga puta pogledajte i sami. Da li ste na ulici primetili momke koji do iznemoglosti rade sklepove, zgibove, trbušnjake i slične vežbe? Da li ste ikada dobili želju da i sami pokušate da izvedete nešto slično? Zdravo, ja sam Vladimir Marković. Ja sam Srđan Arsenović. Ja sam Stefan Glišić. Ja sam Jovan Vojnović. Oni su mladi, oni su ambiciozni. Osnivači prvog kluba u Novom Sadu koji se bavi uličnom gimnastikom, ali pre svega oni su studenti, budući advokat, profesor fizičkog vaspitanja, inženjer i fizioterapeut. Uporedno sa fakultetom bavio sam se sportom, jer sport, da kažem, sastavni deo mog života još od 7. godine, evo sad već punih 19 godina. Za praksu i teorijsku nastavu koju stičemo kroz školovanje i studiranje dosta možemo da povežemo sa ovim našim vežbanjem. Cela građa mišića, anatomija čoveka, lokomocija celog aparata čovečijeg nam je u potpunosti i u plusu što se tiče ovih treniranja, tako da nam to jako znači. Obrazovanje je veoma važno u njihovim životima, ali kako usklađuju obaveze studiranja i sporta kojim se bave? Za sve to potrebno je dosta vremena, dosta odricanja, dosta truda, velika želja, ali jednostavno ako čovjek ima želju može sve da postigne. Svoje obaveze raspoređujem u toku dana
kako stignem, znači ako imam previše da učim, gledam da napravim pauzu između učenja, da odradim neku seriju zgibova, recimo, zavisi ako se pripremam za neko takmičenje, neku određenu disciplinu, onda nju i vežbam u pauzama između učenja. Kako kažu kolege i profesori su čuli da se bave ovim relativno novim sportom, ali još uvek nisu sigurni šta je zapravo ulična gimnastika. Street workout ili ulično vežbanje predstavlja vid sporta koji se temelji prvenstveno na vežbama snage u kombinaciji sa vežbama eksplozivnosti i izdržljivosti. Ovaj sport simboliše prvenstveno šipka ili bar, zato što se najveći deo vežbi radi na šipci ili na razboju. To je sport gde se diže samo sopstveno telo, znači nije kao u teretani gde se dižu tegovi. Može eventualno da se doda neko opterećenje na to svoje telo, samim tim se postiže bolji efekat u vežbi. Grupa je osnovana u maju 2012. godine, a kako kažu, ovo je sport u kom se svako može pronaći. Drugi i ja smo odlučili da vežbamo ovakav vid sporta, zato što smo videli neke klipove na YouTube-u i želeli smo da izvedemo neke pokrete iz tih videoklipova. Dobre osobine ovog sporta su, kao i svakog drugog sporta, znači povoljno utiče na fizičku građu i na psihu čoveka. Treniram, znači, prvenstveno zbog sebe, zato što volim i to me ispunjava, a i želim tim svojim treningom, da kažem i učenjem koje je prethodilo svemu tome, da dam neki primer mlađima, da kažem da je to neki pravi put i drago mi je da makar jedan od njih da se pronađe u tome i da krene tim putem, ja ću biti zadovoljan. Ova grupa sjajnih momaka mlade potiče na zdrave stilove života. U želji da ih bude što više, organizuju i humanitarna takmičenja. Prihod od poslednjeg takmičenja poklonili su štićenicima dečijeg sela. Izaberite dobru stranu ulice! Meni dođe da dam aplauz. Da, ja sam isto htjela da krenem, priznajem stvarno, evo još jedan sjajan primjer naših studenta, ja sam sigurno da oni koriste i obe hemisfere i obe i levu i desnu nogu, tako da je stvarno bravo za njih. Ali ja nisam mogla da se ne zapitam tokom rubrike kako takav način učenja možemo primijeniti recimo na matematiku, to je onako mnogima veliki problem. Pa upravo matematika je strukturirana i to je izuzetno dobro. Pa prema tome u okviru matematika se najlakše mogu koristiti mape uma. Naravno, mape uma se ne mogu koristiti prilikom pamćenja formula, bukvalno. Formule se pamte pomoću tehnika, drugih tehnika, ali mapa uma za nešto što je strukturirano dobro je izuzetno dobro. Recimo, može čak i jedna funkcija. Dajte nam primjer, to je najbolje. Evo, primjer kvadratne funkcije. A recimo, ukoliko imamo kvadratnu funkciju, u okviru te funkcije prvo imamo oblast definisanosti. To bi bila jedna grana. Pa da li je na celom skupu realnih brojeva ili nije i tome slično. Onda nule funkcije. Da li postoje nule funkcije? Koliko ih ima? Da li su realne? Da li su imaginarne nule? Zatim, da li postoji maksimum, minimum? To bi bila treća grana. Da li postoje prevojne tačke, prvi izvod, drugi izvod i tome slično i na kraju recimo i integrali, ukoliko treba izračunati površinu između dela krive i recimo ordinatne i apscisne ose. Znači to bi bila još jedna grana. Ili recimo stereometrija u vezi sa geometrijskim telima, pa postoje rogljasta tela, a postoje i ona obla tela. Pa imamo s jedne strane piramide, a s druge strane imamo kupu, imamo kuglu, odnosno valjak i da ne nabrajam dalje. Može to i možda kroz pesmicu, ja se sećam ono kvadrat nad hipotenuzom, to zna svako dete, jednako je zbiro kvadrata na dobe katete. Pod navodnike isto na neki način. Tako je, rima mnogo pomaže u pamćenju, zato što postoji odgovarajući ritam. A ritam je između ostalog i funkcija desne moždane polutke i stvaramo slike, što je jako važno. Mi mnogo lakše učimo pomoću slika. Ja recimo na seminaru pitam ljude da li znate da odete kući odavde po nazivima ulica. I retko ko zna, sem ako nije tu u komšiluku pa samo ide pravo, tako zna samo jedna ulica. Ali ako je 10-ak ulica, levo, desno i tako dalje, ne znaju sve nazive ulica, nije ni bitno, ali kako odu kući?
po slikama. Idem pravo tamo do banke, pa onda skrenem levo, a onda kod pošte desno. Vidiš ono drvo, skreneš. Znači, kao Ivica i Marica od kamenčića do kamenčića, tako i mi, od slike do slike. A kada kreiramo mapu, mi, pored toga što imamo natpise iznad grana, mi i crtamo slike iznad grana. Jasno. I onda koristimo podjednako obe hemisfere mozga i što je najvažnije, koristimo samo ključne reči i veze među njima. Da. Evo sada veza između našeg akademca i brucoša je sigurno jaka, tako da njima pomognemo sa ispitnim poteškoćama. Kako to da ublaže? Pa postoji veliki broj poteškoća u vezi sa polaganjem ispita, polaganjem pismenog dela ispita, usmenog dela ispita, a najveći problem je trema pred ispitom. Stres, pa da. Da, stres ili trema, kako god da to nazovemo, ali to je naš najveći neprijatelj. Vrlo lako možemo tog našeg najvećeg neprijatelja da pretvorimo u prijatelja, pre svega učenjem. Ako smo sigurni u sebe, puni samopouzdanja, to je jedna stvar. A druga stvar, predlažem da nekoliko dana pred ispit, kažemo, sednemo recimo udobno u fotelju, zatvorimo oči i vidimo sebe na ispitu. Znači, kao da smo jedan reditelj jednog filma, da kažem, mi smo i scenaristi i zamislimo sebe kako mi sedimo preko puta profesora, on dobijemo pitanja koje znamo. Koje najbolje znamo, tako je, i mi odgovoramo na najbolji mogući način i on nam recimo čestita, bravo, dobili ste koleginice 9, 10. I kada, da tako kažemo, u mislima više puta gledamo taj film, onda se mozak privikne na tu situaciju isto kao da je realna. I kad se nađemo na ispitu, aha, ja sam već tu bio, ja sam već položio, da kažem, imam mnogo više samopouzdanja i onda normalno trema prestaje. Ali evo kratkih uputstava, ako već imate tremu, ne možete da se rešite. Pre nego što dođete na ispit, dobro je da dođete bar pola sata ranije. I onda treba malo vežbe dubokog disanja. Najjednostavnija vežba posle toga je, znači, mrdanjem ramenima, znači u krug, napred i nazad, da. Kombinacija fizičkog i mentalnog, da. I ono što smo radili kao bebe najviše i kao mala deca, mrdanje prstima u obuće. E sad ako su... U obuće? Da, kad idete na ispit nemojte one šiljate gde ne možete, mislim na dame, da ne možete da mrdate prste, nego nešto malo komotnije i, kažem, tim mrdanjem prstiju nožnih vi postižete relaksaciju i smanjujete tremu. I preselimo u stvari stres da na način drugom razmišljamo. To je isto bitno, da ne budemo samo fokusirani na tu tremu. Tačno. A kažete mi, veče uoči ispita je posebno važno. Sad o čemu tu treba posebno voditi računa? Spavaj, Error, spavaj. Osim toga što treba dobro da se naspavamo, šta još možemo veče uoči ispita? Odlično pitanje. Stvar je o tome da svo učenje i obnavljanje gradiva treba završiti dan ranije. Taj dan pred ispit radite bilo šta, samo nemojte obnavljati gradivo, nemojte učiti. Jeste čuli studenti, ako je sutra ispit. Počnite sad. Kao što smo vidjeli u onom prilogu, bolje bi bilo da šetate, da budete na čistom vazduhu, čak da radite i ove vežbe koje su radili ovi sjajni momci. Znači, ono što vama najviše prija, ali da ne mislite uopšte na ispit i na gradivo. Znači, taj dan ne radite ništa u vezi sa učenjem i sa gradivom, nego jednostavno to je psihofizička relaksacija, jer na taj način ćete omogućiti svom mozgu da lepo integriše informacije u sistem znanja, znači da sve kockice poslaže u mozaik, da imate kompletnu sliku. I kada to učinite, odnosno kad dozvolite svom mozgu da to uradi, bit ćete prijatno iznenađeni na ispitu. Znaćete sve. Znači da počnemo na vreme i da vizualizujemo. Tako, ključno je i što se tiče slika i učenja i što se tiče samog ispita. Ja bih, međutim, sad pitala, ne vas, nego ovog našeg docimera, šta on to crta? Šta crta? Verujem da te ova tema podstakla, ali... A ova tema me izuzetno podstakla i zainteresovala. Evo, recimo, ovo je jedna skromna moja moja mapa znanja ili mapa uma. Čekaj da pitamo našeg gosta da li bi to možda tako izgledalo. Otprilike. Pa nije baš prava mapa, ali hajde da... Nešto njemu jeste u glavi, da. Meni jeste. Ja ću sad da pokušam... Za njegov mozak jeste. Prema tome, odlično, odlično. Inspirisana situacija. Ali nama treba da objasni šta je on to nacrtao. On zna tačno, ali mi možemo samo da naslutimo. Sad ću u tvoj mozak. Ajde pokušaj. Evo izazov za tebe. Ali ne mogu, pazi, za mene je to samo jedan čičagliša. Gore običan, dole se smeje. Dobro.
znak RTV-a, to svi znamo, Dobro. i jedna pozorišna zavesa. Znači, srećen si zbog našeg znaka, jel? Ne, vidi, uopšte niste upućeni dobro. Prva slika pokazuje da sam gladan, vidite da je prazan stomak. Druga slika, spuštene zavese pozorišta, znači kraj će današnjem akademcu. A ja? A treća slika, ja sam radostan i znak RTV-a, zašto? Zato što je danas subota, subotom ide akademac, a i subotom nema predavanja. Pa i ti više spavaš. Pa dobro, ustajemo prilike taman tako pred akademac, odgledamo, eto vidiš. Znači sve se uklopilo. To je potpuno logično i normalno. Vidi, možeš sve da zaključiš. U stvari, samo da se malo znači, potrudiš. mi ne možemo u tom slučaju da delimo skripte. Ne može, prosto to je njegov ugao gledanja. Ne, ništa meni sad ovo ne nas znači. dvoje? Da. Moni slučaj. Ne bih ja ni hteo. Tačno, svaki mozak ima svoj način razmišljanja, povezivanja, svoje asocijacije i ako su mozgovi anatomski vrlo slični, oni su po načinu funkcionisanja, načinu pamćenja sasvim različiti. To je dobro, jer kad bismo svi bili isti, ne bi bilo zanimljivo živjeti. Baš tako. Da. Ne bi bilo toliko čičak liš. Meni se moja mapa baš sviđa, što ne znam zašto vama nije... Jasno. Nedostaju samo boje da bi bila upečatljivija. Recimo, zašto, evo samo jedno pitanje vama, ako smem. Da. Sad, ali da vi nas pitate, da? Da, postavljate pitanja. Ko je osoba u cirkusu koju nikada u životu nećete zaboraviti? Pa da. Klovan. Zbog čega? Pa i nosi boje i... Interesantna šminka, nose, tako, interesantno odelo koje je nekoliko brojeva veće, tako, urla, dere se, duhovitije, nalazi se u nekim blesavim, otkačenim situacijama. Upravo zbog toga ne možemo da ga zaboravimo. Jer on je, da kažemo, bio velika predstava, impresija za naš mozak i angažovali smo obe moždane polutke da ga zapamtimo. Isto tako mislim da se ova emisija neće zaboraviti. Vi ste sjajno odgovorili na našu temu. Mnogo vam hvala. Hvala i tebi, Error, na ovom crtežu. Ma nema na čemu. Evo ja sam dodao i boje. Sad vidiš zašto su mi uši crvene. Sad zašto me često vas dve povučete. Nemoj to davati sada. A sad se vidi ono što se malo čas na ekranu možda nije videlo. Tu ima i neke hrane u stomaku. Pa to je ova hrana za mozak. Da, to što si pojeo, da. Hvala vam mnogo što ste bili današnji gost. Sjajno ste odgovorili na temu. Sigurno sam da će emisija ostati u dobrom pamćenju. Zahvaljujući Erroru i njegovoj slici. Vama, a studenti, ako ste prepustili emisiju, idite na sajt www.rtv.rs na opciju odloženo gledanje i vidimo se i sledeće subote u isto vreme na istom mestu. Ćao! Ćao!